Peribahasa ya, 1000 teman itu sedikit, 1 musuh itu terlalu banyak. Betul? Sisa buagang itu nusikit sebenarnya. Sekre musuh nu jay dudut. Kan jo sekre musuh pun agape mangi-mangi pengaruh, anu giling ko jay na pengaruh itu. Sekre ji musuh no. To ingka pengaruh. Balas ako. Jadi amin yo na pun na mate git natin na jang musuh tay, baji gitu poponta. Bahaji poponta pasti inalam po ko natin na musun to ingka po na jay musun no pasti ko di popon ina ito lang po bahaji ko na sayon taw tina nang hay ko mo natin na ngay kitawa ano sayon ko dita na paun to talibakkan to niya taw ko diri kat na bajit na paun sayon ko dita man to dari sisa po bajit no tallo ko dino yen to tallo na paun kami man tina nang hay ko betul jadi erokin nyo kat temate na ni po baji erokin erokin ajari kitu baji ri ampi balak tamange real lolo tamay nega sibon tulo yemen to agamaya natin to nalay pasala waten pasangiya mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro falyukrim daifah pun natapak koryal ta'ala tapat tongkong kanania Allah riboko niat naraka niat surga pakabaji kita tangganu sepe balanu pakabaji kita anan nu. Kenapa 2 yang disebut Nabi tetangga toana karena memang keduanya inilah yang akan menceritakan dirimu di saat kau tidak ada. Inailan cerita kipuna mati kipuna tiai ampi balata betul. Inailan carita ko puna mati ko puna teto liba batul balat no manaika. Sino joji? Tidak mungkin carita ko na to taliba mari balat no tinaton naliba ko na sini. Apa na dicarita? Masa andrin ni ko mati risudian nanjong ko mari maroke la negosi. Iya sa ento lingon nyuri maroke la may gosik ko. No areno lagi natin na nasing na sabo. To, yung kinaji lang gosik pi balat ta tonji. Sepet-sepet. Makanya pun ni bajikin jam pibalat tak baji tol pau tak ten apalagi kimate pun baji ke resep pibalat tantu nak buti mintu pengajaran agama ya kung nabahaji ko resep pibalat nuntu jarre ki kali no ki mengerti jo bahasa ya jarre ki kali no batu angkanan tu pun nabaji ko resep pibalat no amang konjongan talas amantang nasabat jain kini ki baji kodino betul. Puna kode ko rampi balat nun tulang may kali no punan tulang makali ka batong kana lomo-lomo kung gappa masa kan na boleh jadi nataba ko kana pagar makan tanah